tuni patianina gono yon pia a ama biang nate zangthi lai de yomanina amini phata zalamina BOF de inina I BOF secretary na report on pia a I BOF ina program kha BOF de telina sagi nei aya kum khata waite la ka khat precious mama kasa tuni hun katan khak je kina program bolte tunga thakina ki pa thu ka gena now panglama hi ni tengina Sunday tengina hun ka jangwa ilele BOF ten kha pathian ni tangpa palo sagi laka ke khat tangka hi manina ka ki pak pet ma pathian tungle program bolte te tunga ki pa thu kon gen ai tunina I lasakte anuama pathianina on via hi chi thei jakina amin iphata sharing saulo yandia na septe bungsom leguk changsom ni lenga kipan yandia azo chengina Philippi te bungli changli yaigele kikumleng ichia hi ide ina tak som ni lenga ahia hilele som ni leni apan athu konsim dia na septe bungsom leguk changsom ni leni akipan som ni lenga tan isim tading Huchi in mi pi te soltak te swalding in ahong ding khiawa vai hom ten apuanu asa kek sakwa chianga sa ding in thu apiau hi wan tambe pi asat khitun suang kula akhumwa aveng pa kyanga vit taka veng ding achibik beko hi huchi tel a thu apiak jakun aman ta na sungnung a akhum a akhe u singkol abun sakhi changsom ni lenga hei ideina himale zan lain pathian kyanga pole sila athumwa la asawa henta ten angai hiau hi Philippi te bungli changli isimdia Philippi te bungli changli topa kipakun kachinon dinga hi kipakun pathian tu siang thawi simte tan cha tadin an walun zolen la kumnai nei ding topa tuni huno inon pia a heimuna BOF te na program sot pia kana somu akigel te non tangtung saka heite jakin ka kipakwa hi heite jakina topa tuni ana phanala ka sakte jakun ka kipakwa heimuna ka hunte tang theiding jang theidia topa na sikha hun hoile hun man panon piak jakin ka kipakwa hi heya hunjang dia kong kisang na topa thakina huni siang thowa nang heina na semdina athakina huni siang thowin chiana khodang kilan khe komin ka topai ta ku Jesu Christ min kong thumai Amen. Yaya I naseptia ilai simna I soltak Paul le sila a second missionary journey na wathiltung ahia. Yaya I Philippia a omwa I swangkula atangwa bangjaka tangai chi lekha a story kha I numei khat mithial doi toi ichriama witchcraft hi theya oma. Aman kha a witchcraft tungto na kha I sumtampi muwa hiya. Wai kha anumei asal ichriama slave ahia wai nu kem tu te ichriama anei tu te na ama anumei nu akipana khasum muzela hiwa khatwei kha heinu ahong piang thaki chidia pathianina I alungsim akhoya wai takina I ahong ki hei takina amit khial doi toi pen kha honi theinon lowina asumle paimu na hongman takina anumei ichriama aswak aslep nei tu te na mipition kai khomina yai pole silaka ahon manwa swangkula akhumu ahi changsom ni le thuma hi chin agena tambei pi asat khit nunguna chia ya kha chianga het beating with rod china agena wai jakina liam na le tuak ding uchi I thei sa hi mo phet lowina hiya ya changsom ni le lia kha banga chi ai chi le kha tan na ichiriama swangkula le atuk pen dungeon chileng le ki khelo mai thei wai laka akoi wa hi himale waya akoi layuna akoi chau hilowina hiya soltak polte kha aswangkul nung pena akoi nungun le hunlowina tupia kha severe mama jaka akheu kha chain a ki hit chain chileng wailaina nidangina kaneulaina picture kha laya le khabua kamukha icha singni omdin chin abang he kala khe koi din chin hi chaki hen aya akhutule ki hen akheule ki hen anajia kwa tu theilo lum theilo ahi manuna atu ahi wai takina bangachi ale heimuna igen ma dia hoi pe na hi le changsom ni lenga zan line achi mo lai sang thawina zan line achi ya sapawina midnight achi se sia zan line pathian kyanga athumwa huchin la sawahi ya pana imu masak pen ahi le mingina pathian phanna dingina haksa thun pen lengi thei chi hi ka genwa mai bangje kai chi le mi khen khatten tamvei pi kha haksa thun chengina pathian hi tai sani abai lamma ma
evolution theory bol tu pa bang enleng Charles Darwin bang atanu it ma hinchin Adam lowa kha atanu ong si lekha poisa ma ama kha theologian ei chu MA hinchin theologian hilai hilele atanu ong si kha na sama ma hinchin pathian tai san hinchin evolution theory on bol ahia paisa kena mingin ihak sathuna kha pathian tai sani bailam ma mai hemuna soltak polte hin kwa enleng kha anuam hiat lowai mo je pa munchin ahwaile akheu ki hen hilai akutu ki hen anat ma zia ka kha imu thei lowai ve ai mu thei lo takwa bangchi pathian kyang thu munchin la hon sau heya condition we chiang kha haksan na to pho ka om himaleu amau kha pathian phathe wa hi waisa kena hi apani mu a hi le pathian phat nadina ai kele pathian phat lo nadina ibuai na te kha excuse ki bol thei lo dinga hi waisa kena hak sathuna leng pathian phat dingai dan kha khana ahon sin sak a hi ani na imu thei hi nadingina ni nadina pathian phat nadingina condition bolok dinga hi chi hi kon kwan pi aya bangje kai chile mi khan khaten topan hoyon piak le ka phat dia topan hoyon piak le ka zui dia topan hon bol zo le athu ka mangding china condition bol sekai mo himale hiya sol tak polten khabanga chi wale amau kha haksan na tuwa kunchin I changsom ni le guka nasim sukle aswa tang nawong kigena pathianina avapan piazi na honglinga aswang kulte ahong kisia ahong kongte ong ki honga aswak tawahi mi khen khatena hi apana ek application la kha pathiani phatle thil tengong ki hong di chidanina again le mai te hile wai conclusion kha kon jam pi pa ke dia bangje kai chile I soltak pol kha hiai pena kha aswak ta a Philippi te adena isim pen kha waya omla le swangkula tang hi ma swangkula tang hi male asi di huntung tai manina pathianina swak ta sakei uchi bangina na septe bungsom le ni yer le peter kha swangkul tang lai kha pathianin swak ta saka himale baptist pa johan swangkula swak ta saklo mo wai jakina pathianina na condition on koi dan kha tua mai the swangkula koi ding haksana tuak dia hon koi lai le mai the ai kele na haksana panonun khadile mai the himale hiai pathiani nonot khiagle ama phat panding kai ahon walzo le phat panding kai chia kha I condition koi keleng chi kha ka de hi bangja kai chi le pathiani na banga nahin kwa sep nok chi kha ki thei loi mo Philippi te a enleu chin kha I sol tak polin nuam gi geun ichriama kipa gi geun rejoice in the Lord always achia I praise to thanksgiving ki bang din aging taw ya ki bang loi mo Thanksgiving is a kipa to get aya praise is changing up pathian phat naya tun te hin naina India Prime Minister pa bangong paile Karnataka te na ana welcome hi unchin wai kha a Prime Minister pan bangyam state adin on isakle banga chi diale kipa thu gen diu mo hilele bangma hi sakke le ana phatungai chu honorable Prime Minister bangja kai chile a hi nai chu mo a Prime Minister hi na waidani na pathiani na ahon walzol na te jekin ki pa thui gen dia hilele phat ichi chang kha hon walzol ke le phat dingai bangja kai chile a hi nai mo ai chin geleng we thank God for what he has done for us and we praise God for who he is ma pathian kha a hi na phat dingai ya awalzol nan piak te dam theinan piak te in le lawon piak te in kwanon piak te ki pa thui gen dia himale hon walzol ke le leng van le siam tu happy na hau pathianai manina ama tunga kha pathian I phat kha I condition I bolo dinga hi baptist pa johan Philippi te a isim pena banga che ale sol tak pol kha swangkula tangai su swangkula tangin chin a final journey am hi tain chin wai jakina I so damno lo dia ki chi jakina aman le helai thona kha ka waya rejoice in the Lord always chi su mo swangkula tang ko ma wai jakina ihak sat na tia leng pathian phadingi dan khayam gu thena mai baptist pa johan ina banga che ale jesu kyanga nungjuite va solai mo anungjuite kyanga hong pai ding nang na hiya ai kele midang ngak lai ding kayam chena solai baptist pa johan in khatau panun khia in chi thei chu swangkula ka tangon un khia in chi thei mo ile pathianin alem sak a condition kha pom thei chu pe jakina pathian phati chi kha idin mun pen kha pathian de a hi pathian a phala hi cha ipom thei cha kha pathian phat nangom thei pandinga hi I sadrang mesak le Abednego te a India I Nebuchadnezzarina meipi lian takabola waya ama milim abelo te kha pailu dinga chi laina hi china dongwa I Daniel bungthum chang som le guka sadrang mesak le Abednego ina dongwa kumpi pa kyanga o Nebuchadnezzar hei thua kondonu ake phamo ke
kuchi bang dinga hi le o kumpi pa anaka sepu kapathian un meipi kuang zwa zwa akipan ko wa hon hun khedei thei hi nakhuta ki pana hon hun kheding ide inai le ya som le gyata ahi keile chichu ahun hut khia keile leng thein o kumpi pa napathian na te na ka sem keiding wa nadin khiak dang ka eng milim leng ka besam keiding wa chei kajekina pathianina condition haksan ko ile leng setanina condition haksa te jangina nungtol na di tampian bol thei himale ding tu te adia hi ding ai le haksan na din munam le leng pathian phat ka khol ke ding gen thei na din munam leng leng pathian pa toy ka khol ke ding chi kha hin pi ding ai chi hi i ka dei ai athum na dina i tunina i thu piu anuama i tumging to pathian phat ai ya himale tumging izan maina ilung tang hi poi moi chi ka hon gen dia wai kha i top na ding ai dia he ya solta pol le silate hin kwai chiang ina i tumging ane kewa i tumging lo le pathiana phathe wai mo gen thei na le hak sa na leng bana mi hing kha i crowd factor ki chi khi a oma ami pi pai hu hu a pai kha tilom thei mo ka hi mo te khi naina jesu nu lai leng banga che ale pam san de nia kha hosana che kha to pa pata ki ko noi noi we mo ami pi te kha kal kha jwa banga che ale good friday nia cross a kilomin che ki ko no nu mo Aja a crowd factor ami pi pai dan dana I pai chianga kha I ming kha ki khial the hi wai jakina I crowd factor hi lo kha pathiani zui apoi mo dan a chianga ani na emotional factor a omno na emotional factor chi chianga kha I te khi nine machine banga ho leng kha I da na ongom ma il isungkwan te ina pi ke lele a emotions pen kha tua me chu uchima banga ki pa na bang hiami omna dia omleng kha emotions tuam the hi yei pathian I phatna praise and worship ine ina kha yei emotion factor chau pena ki dependi khala uai ka sa bangje kai chile music in kha thila hi thei ma ma isi san pai de dan na san khek thei ya che wai mo music in kha ka sin lai bu wa hi china ki gela lungtang kha sia te adia dam doi hoi pen la hoya hi akichia kai je kana mi gen thei ta kaum kha patian thu wagen kung kung pen ong kilom lo mai thei mo la khat le ni igen la khat le ni sak pin kha alung sim khoi mai thei hile hiya ya poi mo chu ala a emotions tana if be sak le kha la wa yai chi kha kun gen wa ma I zalamina I group ale kon po sa wai I ka parents teacher meet wa gadgets to kisaya yei phone hiya mai keile I social networking site hiam gaming hiam kha abol dek chang kha psychology state tanga janga kha I ami lunglu dan kha hon fine tune wa hi chi hi igen khina hiai dan kha I saptom khatin le ana ablai wa nidang ina I kum nga vel paisa khong ina mi khat thugen ka zakha a I mega church khat praise and worship thu pi ma khat I amin chukon lo ke dia waiten khat twai tam pi te kha enun chin hei te lunglu dan ala lunglu danu hichi abit lunglu danu hichi a music flow dan hichi lunglu to chin kha hoi taka study bolun chin wai dan kha allow on fine tune chin twilight tam pi te le zo wei chu mi tam pi twilight tam pi ten zo ken le ka phone allow tam pi nei mo ni tanga na ngai ma ke chu allow kha ngai nuam pen ma operation worship penu bang chu mi lam dup dup tom dup dup nuam lo tel himale kumni paisa khonga thiliat changina asaptom sunga haksan na tam piom a heutulian pau bang sex scandal ang buai zalama youtube akayat bang asungwa a financial irregularities bang tamatammo why jakina hiai a music nop na chau a emotions nop na chau a crowd factor tan chawa kha iom khak le kha I khalam kha hinglo ding ai chi kha kaun gen wa mai why jak takina pathiani phanna kha ilung tang ma poi mua hi chi kaun gen wa mai hiai ka chi changina tumging poi mo lo chi kai ke ya sam number som nga le zale som nga bang nai tule davitina pathian phatidan anagena tumging chisagi mo musical instrument sagi tak bang anagena bana van gamitun chianga serap te to pathian phat ding hi pai jakina praise and worship kha hi dima musical instrument le zadima hilele huai maina yai sam zale som nga gel tu pa david lungtang bangachia ichi changina na septe bung som le thum chang som nilenia kha pathianina kalung tang bang pu mihing ma a man after my own heart again isu wai saka david kha pathianin le jangin chin praise and worship na le ha pan hi le ma kha alung tang pathian to kinaya mo wai bana van gamai lu chenga serap te to pathian phadingi chi chabang pathian I teong hi sel mo wai jakina tumging le jang dia tumging jang lo tel di hi le wai ma poi mo chu
ibang khat ilung tang poi moi chi kha kon genwa ma hi la sasia la phuak siam met redman kha ithei ngei kalamena I praise and worship leader siam ma ala ken le tampi hi ala tampi ni keile ahon waka ama kha asap tu amu ichidia a home church kha Watford kichi England ahia waya pastor pau kha Mike Palavachi aya late 90s laina I asap tu amu kha ahong khanga praise and worship khang nuam mama wai takina I tangpia musical instrument le nei ki ma u a musician teula kumnau pang chik chik 20 plus lel khong ma praise and worship nuam ami tela thatho nuam hilele ahon mu khia ku kha akimlo ma hi chi khan mu khia wai athom hau nau khaton mu khia wai takina a pastor pan dan ahon bola season khat sung kha musical instrument teng ahon khol sak wai musical instrument teng ahon khol sak wa la pet ma mihing o pet mai na la hon sawa wai takina ala phuau khatina alung tangu nasa takina hon denga hichina la ahon puak ai tumging teng teng adaya kai ging te lang manga a omin keima kahi na tok nakyanga kahong paya achia sa pau when the music fades and all is stripped away and I simply come nanga diaman phale nalung tangin alungkul ma toyin nakyanga kahong paya longing just to bring something that's of word that will bless your heart achia abrichina ichina chia la sanga sangzo kun toya azia kahile la na poimo keya why sanga thukzo na zonga why ahile kalung tangahi I'll bring you more than a song for a song in itself is not what you have required you search much deeper within through the way things appear you're looking into my heart kalung tangen nahi china la phwa kahi atuna na hi china tia piang na sungila kungluta waya hi le nang kia nahi kahi khel teon ngai damin nang kia nahi I'm coming back to the heart of worship when it's all about you Jesus I'm sorry Lord for the things I've made it when it's all about you Jesus yaila kha pathianina nasatakina janga music teng lang ngau ma kha pathian center of worship kha Jesu hi chi khaya chiangai hoi jakina pathiani phatna anuama akipa waya unijang jel dia hilele poimo pen kha Jesu telawa hi theloi chi kha kaun geno pa hi katom nadina tilkhat na hi diwa ka dei auma inlam na pai changuna heimuna lai sa nuami sa tulaina YouTube ale ngai theya Spotify ale ngai theya YouTube music ale ngai theya pathian la koi te ngai theya hilele kahun kanno phatauma ina nangcha omin la na phone jangken la dai taka nanga nalung tanga pathian la apojo keile nakhalamin kwa kha olmo wai mama hi chi kon genu tai bangje kai jile pathian lai chi kha youth mongang po thilo dena sol tak pol ten le pathian ahong thu muna pathianin la apiai mo wai je kina pathian nei lo pia kha la sak mok chi kha hakak sa hi zo la sak chu poilo gamngai la sak leong po dingai hilele nalung tang to phoka music tel het lo YouTube le jang lo di bang ma le jang lo di waya pathian la ahong po theile pathiani phata himale waya pathian la pot jawlo wai le chu khalamin kwa kha kingai to thampet mai chi kha kahon genu tai wai jakina pathiani na music te he ahoi hille music te sangina ama center a koi joding gadgets te sanga kha ilung tang ma a ote ama phanala teng so khe theidina khalam ten wa zole ichi ahi bangje ka soltak polte na hi chitela jan la ya pathian phathewai chi changina ikik dia first verse Juan pathian kianga sol pol le sola athumwa la asawa achia hemuna kha a Bible ei pawa kha koma ahong ki janga sa pawa kha they were praying and singing hymns to God achia and chi khan ko chi chata on fixed pen ma mo a action te kha bana na septe kha agel tu kha luka aya lukai chi changina doctor aya thil gel chet hoi taka sui ai changina athumal zatele hoi taka sele kai manina thuma sa hiu chi kha imuthei hoi jakina pathian la sa theya yom le ki pa huai isak zo keile tu janina thum thakina khalamte kilan khe thakleng kha pathianina ala te hon pedinga hi pathianina an piak chengina ilung tanga khalama hal thang nam dia hal thak chengina itum ging teong nuam sem dia itum ging te nop chengin isap tom teong ha dia uchina igamle inam hong bidinga hi khalama
hal nangom dingai chi kha I tamlowa igen the hian la patana tu siang tho igen te I tan chia ta dinan wal zo len la kum nai nei ding topa tu ni hunoi non pia a na phan na la te kasawa tumging te kazangwa nuam kasawa hiai sang athupi za tham bangam katun changwa seraf te to sading kai manuna ka kipa kwa hi topa hin sungbuai lung khamong tungina topa haksan na teong tungma le topa nangma ka cross te puwa topa nangma di dana hing thei din nom pin chin kon ge na hi topa leitunga haksan na nei lo kaum ke yu mangban na nei lo kaum ke yu tunina topa kalung kham na te ko ka thei ke topa ka ki thei bi ke yu himale nang na thia hi himale Paul le Silas banga topa haksan na ka to huna leng nangma pha thei ding gen thei na ka to hunwa leng nangma pha thei ding huchi banga nangma hon phat nai lo wa topa music ziak sa wanang ma hon phat kana hi kha kule topa he pi takena tu jana ki ngai to a ko mau chau ka om chiang wa nang ma to hun janga nang ma a la te sa thei dina honom pin katunga na hoina te je ka ki pa thugen komin ka to pai ta ku Jesu Christ min kun thumai amen